Bipa vam donosi najljepše trendove za make-up i kosu u rubrici In Look by Bipa. Danas je dan za glamur i to u jesenjem izdanju. Osim jesenskih nijansi sjenila na očima, daša glamura daće nam i tamnije nijanse ruževa na usnama, te jedna posebna metoda šminkanja, takozvani strobing. Njime naglašavamo prirodne crte lica i nakon što smo nanijeli odgovarajuću podlogu, nanosimo Maybelline New York strobing stick na dijelove lica koje prirodno privlače svjetlost, a to su vrh nosa, jagodice, iznad usne i brada. Koja je razlika između strobinga i konturinga? Kod strobinga nema sjenčanje tamnim nijansama pudra ili korektora kako bi se eventualno nešto smanjilo ili suzilo na licu, već ovom metodom želimo postići zdrav, svjež i blistav ten. A sada oči. I dalje najpopularnija tehnika šminkanja smokey eyes. Da, zato što ona postiže dramatičan i zavodljiv izgled. A ove sezone nosi se zagasita i metalik sjenila na kapcima iz Maybelline New York palete The Rock Nudes s kojima ćemo započeti igru. Na kapak i ispod obrva nanosimo sjenilo u svijetloj neutralnoj nijansi. Zatim postepeno nanosimo tamno sjenilo uz rub trepavica do pregiba oka sve do vanjskog ruba oka i u potpunosti zblendamo kako ne bi bilo vidljivih prijelaza između neutralnog i tamnog sjenila. Tamno sjenilo nanosimo uzduž čitavog donjeg kapka, a u vanjskim kutevima sljubljujemo ga sa donjim. Uz gornji, donji i unutarnji rub kapka i trepavica nanosimo crnu Maybelline Master Drama olovku za oči. A još veću dramatičnost ćemo postići Maybelline Lush Sensational Lashes maskarom. Obrve ćemo definirati sa Maybelline Brow Satin olovkom za obrve. S jednim krajem ćemo definirati obrve, a s drugim ćemo ih lagano popuniti. Nakon ovako dramatičnih očiju, kakva nam usta upotpunjuju ovaj look? Ove sezone nosi se tamne i mat nijanse, zagasitih i dubokih tonova. Ukoliko želimo biti zaista zapaženi, biramo nijanse bobičastog voća, kave i čokolade, poput ruža Maybelline Color Sensational. Ovo je definitivno točka na i ovog glamuroznog luka. Spremna sam za New York. Idemo! Bipa vam donosi najljepše trendove za make-up i kosu u rubrici In Look by Bipa.